ويموت هذا يوي دريمن يموت موت الجزائر هذا السفر هذا زيكو بعد باش ياخذ السفر هذا وسيت موت الرجال كيموت هذا رحمه ربي هذا رحمه الشهداء اولا قالوا لي يدينا ولا يدمر ثلاثه يسر مصر عمر باب الشاي لوني ارسطير اولا قالوا لنا سيت ان منظر مورير او سان بيي هذا هو كذا قالوا اولا قالوا لنا يا لوني ارسطير كنت سبب اليوم سيت ان منظر de votre présence. Les gardiens, asseyez-vous. أنا واحد هذا بدات ممكن السلام مثلا هذا حنا نسميه الشطة وما كيفاش تنسلان ولا نطور الكورنيس هذا سنينيا يتجدد إن شاء الله تنوان زاروك للترواس الفلاسية أخويا الحاضر الفلاسية الله يرحم الشهداء أنا واحد هذا بس جواد ريبريزونتون دو ميزي ريجيونال دو بوتشاهي دو تيزي وزو أنا ديما كان في الأول الزوج وكان الشهر القرآن الساكي ابن جان السناوي يقول اسم الشهيد منصري عمر أما كان مزران منصري عمر اليوم نغان سلفين بيا يوتيبي أمنتا أم باب وشتاعي تمي سباقي ساعة الرحمن أم دغن لوني رزقي 8 من جبريل 1957 في 30 سنة نغان سلفين بيا أستكي من اللاد السنوي يبوي اسم الشهيد عمر منصري يعني الشرق مقرن في لنا ولكن أدرس مثلي لسكريفيس أدرس مثلي في كلية الحال يمكن أدي يتمونت للجزائر. أما كنظرم ويكي لوني ناغ بابوش ناغ منصري زمان ديك الزورة إكشوركت اللي طرات أغنى 54. ما كنسمي كثير لكن مثلا بابوش إلا ديك المضيفة كيني إلا سميتها يعني شيف دو ريجيون يعني الحمام سومان أماكن إلا واسي فوسي إلا يقدم دابيس أماكن لا منصري عمر يجي مزورة مثني توطفت يوكل تقدر باش يمكن بورسوني لا تيرور يركلي فرنسا تعمل يوكل أصلا تكسفر مساكين شافام قرا يوكل إين المد لنا يركل لنا يكسناوي ثقيل شافام قرا أكنا درس مثلي الشهداء يميني يغلي وكنا لي أساكين في الدين وكل إذا سلمي يا رجل ما تلتزم وزوال كل حال سيدي الدماغ يتعاد يوكل أنا في جبيلين يشبه في كذاكيين الدنيا كان يشوف الديريكتريس في ليسي مثلا تواد يقول لي كوليكتيفيتي لوكال اللي سنة أساكين كان لنا صحبة تجمي كذاكيس نحن مير يقول لي بيان سور توا شولت منصري توا شولت بابوش أساكي أوسي بيان سور خاصة السي الغير لوني أسامي تلميرت عطاك مصطفى. أنا مثلا جواد ريسبونسابل دو ميزي ريجيونال أنا روح سنيد ولا كونفيرونسيي اللي جواد كان السكين ولكن نتعاون بالمسلمين أبستيكنير تكتيم منصري عمار ثلاثة أخويا الحال مدام بن سيول مدام سرشين زهورة enseignante à l'université Mourid Mamri de Tizi Ouzou et historienne ce qui s'appelle أسلم إلى الموت مثلا. تنمير تنقرات الزول داول الزول مزوارو واش من الشهداء اللي خاطر السنين ماشي حاجة منصري عمار ثلاثة لقد درس ثلاثة جميل تغاس قال وسير لسنا مرات جميل منصري عمار بابوش سعيد إلونيا أرسقان كل وين على فامي ناصر مثل الشهيد ناصر عمار الشهيد سعيد بابوش اللي مسيو عبد الرحمن بابوش سعيد عسلامي يساعد باش الاسم سعيد بابوش اللي يون ويسعى والديه دونك
Fidesz, mais c'est notamment deux mois de Fidesz, c'est Dunia Arski, c'est une Zaire, et la nouvelle de la Série, mais chez nous, on est ثلاثة. Dunia Arski, Saïd Babouche, Mansri, Amar. Douguir, et Chouhada, Igredin, 8 février 1957, tout au avril 1857, il s'est caché dans l'époque Barbarousse, dans le Sahara, puisqu'on est avec des élèves, le site Barbarousse, c'est un tas d'intérieur. Alors, on peut نهضر في الجيلين هذا اللي deuxième conférencier c'est زواوي خلف يكتب الفدس c'est-à-dire il a plus de détails في الفدس كي تهضر جينيرالمون في لا غيوتين اللي داشوت غنمشي تروح غنمشي تابليكي دي مانيير جينيرال للجزائر ولا غنبقى قبيليت الفيلكان على غيوتين بس كسريه ما قالوا ماشي الفيلكان على الصعرة اللي قصاله la machine est venue, c'est scénarisé. Même l'humanité, l'histoire antique, l'histoire médiévale, même moderne, où les chiffres, Mersaleh, d'organiser avec la Révolution française. Les Français, ils disent que les Français ont appliqué, les Français ont pratiqué, oui, les Méchites est venu. Alors, les créatifs, c'était un médecin, en même temps, c'était un parlementaire de Français. C'est juste après la Révolution française en 1789, Carles Joseph Ignac Guillotin. Il se met la guillotine, il présentait le Parlement français. Il a été adopté le 28 novembre 1789 par le Parlement français. C'est une machine de la Révolution française. Où il est derrière cette idée, dans cette machine, après la Révolution, Carles Robespierre. D'ailleurs, il y a des contre-années, c'est l'histoire. Et le premier l'histoire de l'humanité, le français, de l'Irlande, c'est un voleur français, Carles Nicolas Jacques Pailletier. C'est les joueurs. Donc, ça ne m'intéresse pas de chercher des Français, mais qui dit que le Zaire. Vous savez, le Zaire, c'est mort de la Zaire de Français, l'Empire ottoman, la régence d'Alger, la ville de Jazair. C'est le 5 juillet 1830, le Zaire, c'est de la régence de Turquie sous le colonialisme moderne. على الاستعمار الأوروبي الحديث. الجزائر هي أول ضحية هذا الاستعمار. من غير les Français, de 1830 à 1870, étaient appliqué le régime militaire. Parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Alors, pour faire face aux résistances, particulièrement les résistances populaires, il a de 1832 à 1916, la résistance populaire a fait alors, les moyens de à l'époque, il y avait des doses. Alors, il fallait discussion la guillotine. Elle s'est discussion en 1843. Elle s'est discussion la guillotine, le Zaire. Mais on peut dire, on est mal à la guillotine, c'est le châtiment capital. أقصى حد أقصى عقاب يمكن أن ينفذ في حق المواطن أو في حق الثوري الثائر هو المقصلة أو المقصلة معنى بقطع الرأس تكسر أقاوينس سلفينكا. ألور أمزوالو غتزيري كل مزوالو كيكسنا قارو سلفينكا كسنا سديبا بلوان يتوعقب 34 دابتي كومان أو القانون العام. C'est-à-dire que كريم غادي حكم ناس اسكسنا قال ناس عبد القادر بن الزلوف بن دحلان. الوغ التلام زوالو يماركسن اقارو الجزائر حكم نتكس اللي قرا لي ريزيستونس et parmi les célèbres parce qu'il y a des révolutionnaires des résistants célèbres
سي قادة ثورة الزعاقشة. Alors وين دخلنا ثورة الزعاقشة؟ كسنا سنة 47 en 1849 باش دخلنا لفرنسا تاع القتل بور لا رونتري واحد الزعاقشة هذيك بسكرا بوندون اون سيمين. شنو لوبجيكتيف فيه؟ باش كنا تسيبلو الغاشية وتسوغاد ليرا غادي السلاح كونتر فرنسا. نادي تمرت القبايل نزوارو في السناقارو في تمرت القبايل شفي غير في سمي سيتي هذا الجوية vers 1883-1884 même في تمرت القبايل les hommes célèbres كسنا سنقارا وكينيا الحرب سميس دار سقي البشير ياكل كيول وتمات الفرع عبدون اللي كسنا قارو كاع الزوجين le 14 mai 1895 jusqu'au déclenchement de la révolution نعمل الاستقطاب كبيرة ولا 54. alors les statistiques diffèrent parce que راهي كاين à peu près 1500 les Algériens ويكدين 3000 لا ويك تروحوا كاين jusqu'à 40 000. c'est-à-dire on n'a pas de statistiques officielles qu'on peut avancer dans une conférence même dans une recherche خاطر وزرا exactement شحال اللي كيس يقارن. مي فرنسا وتحب يسارع de 1843 إلى 1961 وتحب يسارع قرار الجزائريين. et pendant la guerre d'Algérie أتبدو استكسا يقرر la première victime les deux premières victimes parce que كان أحمد زبانة من لوايا سي فراج خاطر أشوف البنت من زبانة parce que c'était un grand militant de la révolution algérienne. وسينا اللي حاب القدر فراج كان زبانة سنيت بارابور c'était le premier mais le même jour juste après مسك سقارو أحمد زبانة en mois de juin 1956 juste après quelques minutes après كسنا سقارو et Abdelkader Faraj c'était communiste mais c'était un véritable nationaliste. Il a même eu un pied noir. كسنا سقارو le même jour. C'est Fernand Yveton, c'est un pied noir. Il y a beaucoup de pieds noirs, beaucoup de Français qui soutenaient la révolution algérienne. Et particulièrement Ahmed Zabana, elle était pour les Français بشكل اتكس يقرا à peu près يعني d'après les chiffres في فرنسا 242 Algériens يمكن فرنسا أقروا ديك الأولى 54. c'est-à-dire زمر أدنية entre le mois de juin 56 et le mois de février 59 qu'est-ce 242 têtes. D'après les chiffres officiels de France, les chercheurs, c'est les archives de Vincennes, les Français. Même d'autres auteurs qui donnent les chiffres, ils veulent dire comme 300. Mais les Guinéens, ça, les listes, il y a un auteur qui fait avec des photos et tout, c'est un ex-condamné à mort, Carnes Chafi Salah, il fait une liste en détail, puis il y a un des Zéliens, un des Français. Parce qu'il y a des Guinéens qui ont fait des Zéliens, des Français, par exemple, maintenant, dans le Français, il y a la liste de 22 guillotines. Et pratiquement, c'est des militants de la Fédération de France, du FNL en France. Il y a par exemple le premier à être exécuté par la guillotine des Français, c'est Bilal Abdullah. Le donc, plutôt, il a été guillotiné le 26 septembre 1958. Et le dernier à être guillotiné en France, c'était
بكريش عمار le 15 août 1961. Et la guillotine تشارك الغازل même Guillotin. Il y avait même des femmes qui étaient victimes de la guillotine. Et le spécial, il fait appliquer la guillotine. مليون الحبس ديال الجزائر المزيكا دارتوها معروف مليح الحبس السركاجية. الحبس السركاجية actuellement il symbolise la torture coloniale, il symbolise la condamnation à mort, il symbolise la guillotine. خاطر دورة الماك ديال السركاجية إلا توجور تخدم l'histoire سي الحبس تاع فرنسا vers 1846, elle devait être comme un homme dangereux. La c'était un nationaliste avéré, un grand révolutionnaire, et ça depuis 1840.